Africa my continent, Africa my home. Se Africa thina ekwi South Africa sikwazulu seThekwini. Kodwa nje namhlanje usuku lami lokuzalwa namhlanje. Ibirthday yami na 53. Ibirthday yami ngiyafisa ukuthi vela ngimuntu wama-birthday. Kodwa ke umuntu usehlale nabantu bama-birthday. Ngiyafisa ukuthi sisizwe ngiyithathe izilokotho zonke ebekufuna zize kumina ziye enganeni yakwaDlamini. Yakhumbula ingane zakwaDlamini engamawele ezibhubhela lapha kuleli ya flat leli kuthiwa iHome, noma iHome noma iHome lapha ku Field Street. Enye ingane ke yalimala yadlula emhlabeni, yasala lena enye njengamanje sesesibhedlela se-ICU ikwikhoma. Bengifisa nje imithandazo yethu nama wishes onke nezipho zonke mayingabheka nje kuleya ngane noma kulo yamndeni, izipho iqonde umndeni nokwaDlamini, imithandazo yethu yabona nje sishawu amen amen amen. Ingane ilulama uNkulunkulu alekelele odokotela okuyibona abayiphethe, onurse abasebenza khona, wonke nje umuntu okhona lapha e-ICU onezandla zakhe eziba seduze naleya ngane. Ngisho abafowethu nodadewethu abalihambisa imini ukuze ikwazi ukudla, ngabe kuyadliwa ngabe kwenziwane. Bafowethu masenza njalo jabula kakhulu enhlizweni yami. Ingane yakwaDlamini vele leli viki leli bekuyibirthday yazo, kuleli viki bekuyibirthday yazo. So asenze njalo ke sisha nje amen 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 nje phela sithi amen 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 amen. Sifake #Dlamini #Dlamini amawele, yabo ya masenze njalo sindawonye kule movement. Bese ke angithi izolo nikhombisile uthando, nilikhombisile. Ngikhuluma ngokukhulu ukuziqhenya nokuzigqaja ngoba nginibonile besinani lapha into eniyenze lapha eJobeni ukusupport umndeni wakwaDlamini. Hayi, uma sibambene kanje sisizwe, hayi mhlawumbe sobe sikhulume ngalento yokuthi ihlangana Zulu, sobe sikhulume ngokuthi iprovince kubaluleke ngani ukuthi iprovince kuzwakale ukuthi wobani abahlala kuleyo province. Mhlawumbe siyokhuluma noma kwafa kwathiwa kwaZulu Natal, wenzani lo Zulu wodwa okhona ukuthi singamaZulu senza kanje. Mhlawumbe siyokhuluma ngelinye ilanga ukuthi kwenza ini ukuthi iprovince mayekhona ingabi naso isizwe esikhona ukuthi wosibanibani abakhona, wosibanibani abadominator. Siya understand ukuthi izwe elethu sonke, kodwa mhlambe ngelinye ilanga sokwazi ukubheka ukuthi lento ukuthi kwaZulu kwenzani kumuntu mayisethe nje hlangana Zulu kwenzakalani la. Ubone maculwa i-national anthem kwenzakalani, umzimba uba nohlevani. Kuba njalo ke mase kunezinto afuna sizenze sithi hlangana Zulu. Kodwa udaba la ngolunye usuku lolo esikukhuluma kahle, silikhulume nje kahle ukuthi yenzani lento kuthiwa kwaZulu kwelakithi elingafelwa nkonyane kwesikamthani. Siyabonga kakhulu. Uma ngidlula ngingakadluli kakhulu kodwa ngiseduze, ngikhulumile kancane dadewethu Jacinta Mangobese Zuma. Hayi dadewethu, ibirthday yami ngithatha uPeace ngizokunika omncane ngoba ngifuna u90 uye emaweleni u90. Wena ngizokucosulela la okuncane nguphose kwena dadewethu. Uyabona South Africa izoba ngengcono uma sinabaholi abasemphakathini. Lento Jacinta usifundise ukuthi akudingi ukuthi uzube affiliated iqembu lepolitiki kuphi, cha, uwena ukwazi ukusukuma ume uthi manje enough is enough. Sesikhathela sisukume silungise izwe lethu.
Siyabonga kakhulu dadewethu Jacinta Mangobese. Namfu amsholozi lapha ngemuva. Hayi, asebenza liyansizwa. Uyabona kuyabonakala ukuthi ngendlela ombhekhe ngayo unkosikazi wakho. Yikho lokhu kuphumela ezweni, izwe lizovuna ngoba lana abanye basayibuka ngelinyiso. Le nto akuyona ka Jacinta le. Le akuyona yase KZN, le yase South Africa ukuthi asukumeni oSteve Biko besikhathi sethu. Abantwana, umntwana kwaphinda ngene wangesikhathi sethu. Oliver Tambo wangesikhathi sethu. Yilaba abakhona. Uyabona? Kwakhona babakuthiwa Zack Matthews. Zack Matthews. Abanga lezi sikhathi. Manje sesithi ispirit salaba bahamba. Asisibone sivuka. Siyabonga kakhulu dadewethu, siyabonga Mangobese, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi namuhla ntambama ngihambe nawe siyobona ingane lapha esibhedlela ngoba into abayishoyo odokotela bathi noma kwikhoma mawukhuluma nawe uyezwa masifika lapha ukhuluma nawe ubiza igama lakhe bathi kuyalekelela lokho. Ngiya-challenge ke today cancel yonke into ozoyenza ntambama. Uzotshelwa yimina, uzoholwa yimina today. Uzotshelwa yimina ukuthi sohamba ngasikhathi sini siye lapha esibhedlela siyobona ingane. Bese ke ungakhohlwa abaholi bazonke lezi inhlangano ebizilapha. Hayi bafowethu manje. Hey, yazi hayi mnandi ibirthday yami niqala izolo niyandulela. Into engiyibone lapha, ngibona zonke inhlangano ezikhona phansi komthunzi welanga ezikhona eKZN. Hayi man. Awuthi nginibale ngamagama. Ngeke ngisho ukuthi nginibale ngoba ngibabona. Engababonanga ke, angibonanga bafowethu kodwa nongixolela benikhona. Kodwa ngifike ngabona iEFF, ngabona iMK, ngabona ANC, ngabona Dudula, ngabona March, ngabona khona abanye omama amaphinifa, khona mama bamaphinifa bengangiqala nokubabona ke. Ngabona amawela seShesterville. Ngibona ezithombeni ngendlela begcwele ngakhona. Besingabonani sindawonye. Uzoso ngibone sengibone ezithombeni ukuthi hayibo mfana ubekhona umfana lapha sizoduthula. Baningi abantu abebelapha kodwa into evelayo inhlangano bengaveli umhlangano bevela ubuntu phambili. Kuvela ukuthi hayi singamaZulu thina ehlangana Zulu iyona into ebihamba phambili bese inhlangano zethu bengizwa mase ihamba nazo bethi hayi zonshaya thina okhethweni mase sihamba lapha sizongena lapha ema-office bathi hayi mana ngokhetho manje sisela sisalwa nansi impi. Okusho ukuthini na siyakwazi ukufuna ikhipha sibeke eceleni silwe nempi ofuna silwe nayo siwini mase siwinile ke sesingasho ukuthi konke siyiphi inhlangano. Uyabona siyabonga kakhulu inhlangano KZN futhi iyoti ke iyoti cha obaba beni nomama beni bebengekho lapha kakhulu. Hayi iyoti man abaseyikoleni ingane zase DUT ingane zase UKZN ingane efuna khona ema-college la abanye nje ukuthi abafundi bayasebenza abanye abasebenzi kodwa sabuye sazoyibamba sonke khona self employed abanye ngithe ngiyabheka hayibo lona ngambona lena nje unenkampani yakhe le khona udadewethu wakwamngadi lapha obhaka amakhekhe lapha. Into engibona ukuthi hayi ngeke ngishiye konke emsebenzini ngathi angezela. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi sishiye ukuthi singobani sibhilonga siphi inhlangano bhilonga kuliphi isonto sisukume sibambe. Uyabona into eniyenzile mangathiwa ngelinye ilanga inhlangano ke manje amabandla enze lento ezifake zonke ingubo zawo kuzoliwa amabandla. Into ebalekile ukuthi ngoba sifuna nje angifisi senze into ingane zami sengimdala mina angaze sengine plus kashukela nginethenda le-BP garage i-BP sibuyinyonge bushukela kunyonge. Angifisi ingane zami bafowethu uthi masifuna lezi zinto esizifunayo kube khona umuntu ozolimala kube khona into ezolimala. Singakwenzi asingabulali okukhona basifuna kungekho asingakwenzi. Akungabi khona nje ingane okuthiwa kunengane yabantu egcina isidutshuliwe yalimala igazi layo senze akufune sikhulume ngegazi layo. Njengamanje abantu abakhuluma ngegazi
uSolomon Mahlangu abahengwa basho bathi uyabona noma ngabe nithini mina ngimile kulento igazi labasebenze ngalo manje hayi ukuthi manje kube khona elinye igazi lizochitheka cha esontweni basebenza ngikaJesu bami ngalo nje angeke ubone sekunomuntu oseginqikile lapha kuthiwa manje ngegazi lakhe izono zechacha sime ngapha kwaJesu nangapha abaholi abadala ababhubha ababulawa bafa kabuhlungu bahlukunyezwa ayime lapho ke thina makuthiwa senza lento le eyenzeka izolo hayi sizoyifuna zonke izinto zethu ngisho kuthiwa kufuna kuyoshintsha iconstitution mase uyokwenza le nto le izokwenzeka ngiyabonga kakhulu Jacinta ubuholi bakho khombisile akulimalanga umuntu akubulawanga nto nazo ezinye izinto ufuna sikhulume ngazo siyabonga kakhulu kodwa sazoyenza ke proper review namhlanje ntambama right sedlule sengifuna ukuvala ke manje yabona manje birthday yami wena Jacinta birthday yami ngithe u90 oyingane 5% wakho sengithatha lo 5 ugcina General Mkhwanazi General Lieutenant General Provincial hayi mfowethu uyabona wendonga lalela welukhuza lalela uze makuthiwa fully behind you yazi lokho kuthiwa i-full house mawuyowasha imoto kuthiwa i-full house mawuthenga inkukhu kuthiwa full chicken yes wena mawusupport umuntu uthi full behind you I'm fully yabona mfowethu angazi ukuthi ngizothini uyinkonzo yazo ibirthday yami idedicate kuwena 5% uyinkunzi lelizwe yabona namhlanje kukhulunywa kanjena nje because of you mfowethu uyinkunzi usazokhulunywa hayi mfowethu semva kwakho hayi mfowethu angazi ukuthi manje lento le umuhulu yazi umuhulu wemkhwanazi indonga kwalenkosi thina ke lapha umntubatuba inkosi yakithi kwaMkhwanazi awumntubatuba ayinamandla amakhulu inamakhosikazi amaningi inenkomo eziningi inemali eningi ekwathi mafika kuyisitimela ibona kuyisitimela kuhloya but uma inyuku athi kumoya inyuku inkomo kayixoshwa ngiyazi ukuthi indivela ngakhona noma ngabe kungapha eSouth kodwa singapha ithi uthoka uma inyuku ifuna isitimela Kosi yokuqala yathi ifuna iprize istimela ithefula athi kuma inyuku khona zomkhulu namanje siyakhuleka amakhosi akithi yabo mathi inkomo ayixoshwa lapha ya ngendlela wayifuye ngayo mayisho inkulumo nomlando wakwamkhwanazi kuthiwa makuthiwa kuhlatshwe inkomo ibaleke yayiyekwa kuthiwa uhlaba nansenye yabona uhlaba nansenye hayi ukuthi manje uma sekhonjwele nasokohlalwa ke kuthiwa unigijime amakhilomitha engixoshwe hayi ovuthiwa mayidede yabaleka ukuthi inkomo ayixoshwa akuhlatshwe nansenye ngendlela wayifuye ngakhona yabo inamakhosikazi amaningi kuthiwa ke emlando wakhona singazi noma sawubeka kahle kuthiwa ngendlela wayiganwe nganaye emaningi naye wayiphuma ukuthi inkosikazi enye ngoba wayesemdala ubuza ukuthi lona awukwantu wakhona khona ekhaya ngiyafisa lezobusiso nalawo mandla qhubeke nawe mfowethu ubukhosi nobuqhawe hayi ubamela abakhwanazi uyimele South Africa usimele kwaZulu ubamela abantu base South Africa qiniso lakho mfowethu ngiyabonga kakhulu mina nje ngingedwa nje ngisho ngebirthday yami ngingedwa na 53 ngiyazi ukuthi yakhe iminyaka isengapha mina ngapha futhi kodwa wena amandla akhe angapha nobuqhawe bakho bungapha mina iminyaka ingapha kodwa neminyaka yakhe ingapha kodwa ubuqhawe bakho bungapha yabo nje kunaleyo nto nje mfowethu lokho kuthiwa ke udoda abukhulele mfowethu ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho omuhle kakhulu ayikho into ebuhlungu njengokuthi izwe silibona hayi liyaphela liphelele izandleni ikhona into esingayenza ukuthi nje singamagwala singamavaka
Waphinde eshayo nalento yokuthi phela aligned akufanele usibanibani besibone simi nosibanibani yebo lonto izwe phela libulawa yilokho nami khona zomkhulu abantu ba-aligned akufanele kubonakala ube nosibanibani ngoba kuzophela iplate lakho uyabona nje abantu sesiphile amaplate manje asaphilele izwe siphilela ukudla ukuthi azokukhatha ukudla kwakho uma unosibanibani so wena uvele wathi uzoma wethu lokusima yedwa njengelanga singasho amakhosi akwaZulu kodwa wama nje wethu wama kodwa namhlanje sikhuluma ukuphila siyabonga kakhulu mkhona zomkhulu Ndonga kwalenkosi siyabonga kakhulu ibhede yami ke njengoba bengishilo ngina 53 okusho ukuthi ke ngibonga isupport yabantu base South Africa indlela abangisupporta ngayo emsebenzini esiwenzayo ubuntu umphako ongabuli fihla ihlazo kamakhelwane wakho ilokho okunye sengivala ngizovala kanje ukuthi ingane ihlale emares omunye umoya efuna sufaka sifaka umoya ubuntu uma kunomunye umfundi umbona ukuthi uxakekile awungahlali uthule khuluma sibambe la singabamba khona sibambeni nani makukhona ukuthi wena unakho nikeza omunye umfundi ongenakho kungabi khona igap umuntu akangashawa umoya ngokuthi yena akanakho uxakekile so asibambeni sifaka umoya ubuntu lelizwe solakha kuphela ngobuntu nje kukodwa ngahlanganiswe nalutho ubuntu umphako ongabuli ilelo elami ayibambe ikhona South Africa nansi into ekhona South Africa awuthi ngifunde na amagama abhaliwe ngifuna ukwafunda lamagama abhaliwe mana yes okay ngifunda enye inkulumo la inkulumo yokugcina izwe ingane zigcwele emgwaqweni ngibagcwele emgwaqweni nje seze saba nesibindi saba nezibindi sokuthi sinikeze amagama sithi ingane zethu amaphara sithi abafowethu amaphara kodwa sikulula ukukhuluma sithi izingane hawunanti iphara kulula nje kodwa siyahluleka ukusukuma njengomkhwanazi ngoba umkhwanazi ubesukuma nje uyovala uyovala supply ngoba lezi ingane egcwele emgwaqweni labantu bagcwele emgwaqweni abantu bashiya imizi yabo kade be right badla idakamizwa yini une supplier usupplier ukuphi ulapha phezulu umkhwanazi ufuna ke ubona unesi mayifuna umthambo lo abazofaka khona betshutshe lapha bethi bafuna ukufaka idrip umkhwanazi ufuna lo umthambo kodwa ubona unesi mayesexhavaze waxhava uthola sekudliwa kuleda akawuthola umthambo uthola ukuthi sonke isandla sesibhlungu into eyenzekile ukuthi uma ushaya umkhwanazi umthambo washaya inerve kodwa ufuna ukuthi uphume umjovo uphinde ulokhu ungena nje ngapha ungena ukuthi nje lapha phezulu kuyavela ukuthi isupplier ikuphi so siyabonga kakhulu mfowamkhwanazi ukuthi udeal straight nalento ukuthi izingane zibizwe ngamaphara mawuthi uyalandela lezi izingane egcwele emgwaqweni zincane kakhulu izingane ezivela emndenini bexakekile izingane ezila egcwele la izingane ezivela emndenini ebinazo izinto kodwa ngenxa yokuthi kuno supplier kwabalula ukuthi zona zisheshe zikwazi ukuthi zithole i product ama drugs zikwazi ukudlala ama drugs ngoba zona ekhazi ya afforda zinayo imali yokuthi zikwazi ukuthenga lezi zidakamizwa kodwa abantu akufuna ukuthi bevalwe phezulu isupply sisemva kwakho mkhwanazi omkhulu siyayibona umsebenzi wakho okunye nokunye kubuye kwenze kuma ngavaleka nje isupplier lapha phezulu ngoba uyabona ukuthi impethu ingakuphi okuyiyona enza ukuthi izwe libe nje izingane zibe emlutha abantu bengazi noma ilanga liyaphuma noma ilanga liyashona abantu bengabe nayo ama vision bengacabangi ngekusasa nje kungabi khona umuntu noma sekonakele kungabi khona umuntu ozosukuma ethi manje sekonakele indlela eyenziwe ngakhona lento yokuthi kuno supplier osupplier eSouth Africa osupplier izwe ngedakamizwa siyabonga kakhulu mfowamkhwanazi ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho omuhle qhubeke njalo uNkulunkulu akuhlenga akuvikele nezidalwa zakhe nengilo zakho zikuhlenge zikuvikele ukwazi ukulwa nalento le sikwazi ukuthi ezweni siphile impilo esifisa ukuyiphila ngenxa yokuthi engasekho ubani usupplier. Thank you.